Kaj so glavni poudarki letošnjega okoljskega dneva gospodarstva, ki ste ga poimenovali Sklenimo osnovni krog? Vedno poskušamo v vsakem okoljskem dnevu predstaviti gospodarstvu tiste bodoče trende, ki se pojavljajo na okolju, ki bojo za gospodarstvo pomembni. In v bistvu vidimo, da se poleg tega, da v bistvu se ukrepi usmerjajo v samo proizvodnjo, da posegajo vse bolj v tudi sam proizvod, od njegove zasnove pa v bistvu potem, ko konča odpadek, kot odpadek in ga je treba razgraditi in v bistvu snovni tok tudi zapreti in te materijale ponovno uporabiti. Tako da mislimo, da bo to v bistvu nekaj, kar bo zelo pomembno za bodočnost, tudi za naše gospodarstvo. Ker vsi vemo, da so omejeni snovni in energetski viri na področju cele Evrope. Danes smo na primer slišali, da je pričakovati v bistvu eno prelomno točko na področju razpoložljivih surovin, že lahko modeli kažejo že lahko v 10 ali pa do 40 let, kar je v bistvu zelo kmalu in je res treba te trende obrniti naokrog. Pri tem pa smatramo, da so zelo pomembne tudi inovacije in ekoinovacije, ker to so pač tisti dodatna orodja, ki so spodbujena tudi s pomočjo sredstev iz Evropske unije in ki bodo v bistvu še dodatno pomagale obrniti trende, ki bodo koristno za nas vse in tudi za gospodarstvo na splošno. Kakšne so smernice okoljske politike v Evropski uniji oziroma Sloveniji? Torej, evropske in slovenske smernice so enake. Predvsem zato, ker smo polnopravna članica Evropske unije in jih tudi mi sooblikujemo. To se pravi, pri nastajanju evropskih smernic tvorno sodeluje tudi Slovenija. Smernice so zelo jasne. Prebivalstva na svetu je preveč, virov je premalo. Zato moramo z viri ravnati učinkovito. In viri so vse, kar uporabljamo za dnevno življenje, vključno z sredstvi in z človeškimi viri. In to je tudi ključno sporočilo. Šele ko bomo imeli resni odnos do vsega, kar počnemo in vse, kar primemo v roko in bomo pretehtali vsakič, ali to res moramo storiti in ali je to najbolj optimalna rešitev, takrat bomo. Eco-Innovation is a program funded by the European Commission to help companies to make their products, processes and techniques more innovative and more sustainable. And it gives funding till 50% of eligible costs. And the call is currently open in this moment and will be closed only on the 5th of September this year. Today we're going to talk about a new system which is called the SIS3. It is a system for traceability and control of spatial waste in Italy. It means that we are talking about waste produced by enterprises, not urban waste produced by ordinary people. This new system is based upon electronic control, so we have an online portal which is managed by the Ministry of Environment, and it is every actor which is dealing with waste must be registered, and we'll have some appliances like USB drive for registering for transporters and a black box. And when a transporter goes to the producer to pick up the waste, then the procedure is started, and the procedures go on in the same website, in the same portal, up to the final destination of the waste. So in this way we can have a completely electronic tracking system, and the Italian Ministry of Environment aims at stopping illegal waste management this way.